Dobro jutro. Hello. Hello. Dobrodošli u 6. dan ovog putovanja. Još koja minutica da se spremimo i krećemo u centar Ventimiglie i onda lagano prema Savoni. Prekrasan je dan, sunčan. Ovo je zadnji pravi dan na moru, jer sutra iz Savone ulazimo u unutrašnjost. Onda idemo gore, jel? Idemo gore, ide penjanje ozbiljnije, ide možda i kiša, kako stvari stoje, hladnije vrijeme i tako dalje. Danas imamo 116, 117, 18 km i jedno 700-800 visinaca, ali to su sve hupsarčići uz more. Tako da, like, share, subscribe i ostanite do kraja videa, da vidite kako je ovo prošlo. Tako je. U zadnja 2 videa prijetnja je urodila plodom, pa da vam sad ne prijetim. Pozivam vas 63% koji niste, pretplatite se, braćo i sestre. Ajde da vas puno ne molim i ne prijetim. Evo ga, idemo prema Sanremu, ovo je biciklistički tunel. Pogledajte kako to izgleda. Bogme ga ima, dugačak je. Nisam ni znao da nas to čeka. Koliko je dug? Oh, sorry. I thought that you're my friend, sorry. How long is this tunnel? 1 kilometer, 28 kilometers. A bike path. Great. This is paradise for cyclists. Oui. Oui. Yes. Many people, many People, come to here, yeah? Hey, I know why. I will come back. where are you from? Croatia. 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 Yeah. We are cycling from Girona in Spain to Zagabria. Oh, Yeah. Try to travel with the bicycle. I can understand. Ciao. Evo nas u Sanremu, popela se kava, malo uživalo na suncu. Danas je najlakši dan, možemo to tako reći. Najkraći kilometarski. Dobro je, toplo je, nema kiše, nešto sitno oblaka, ali to ništa ne prijeti za sad. Nadamo se da će tako ostati. Ono što brine je ponedjeljak i utorak. U unutrašnjosti Italije trebalo bi biti kiše, ali o tom potom kad dođe do toga. Bravo Vakula, bravo. Duša me boli odvojiti se od mora i toplog vremena. Ljudi, šuti, jebote, živa istina. Moramo uživati ovih 100 km koliko možemo. Spori malo, ićemo jedno 12 na sat. 12 na sat, da. Ajde, ko zna, možda nas čeka nešto prekrasno. Ja ne sumnjam da je tamo lijepo, daleko bilo, ali neće sigurno biti ovako toplo. Joj, da. To mi je mali problemčić. Bogme smo pocrnili od cigani. Fest, da. Inače, Sanremo koji smo upravo prošli ima bogatu biciklističku povijest. Ove godine u 3. mjesecu je bila 116. utrka Milan-Sanremo. Ljuti klasik u svijetu biciklizma, profesionalnog biciklizma. I ta povijest je rezultirala ovom prekrasnom biciklističkom infrastrukturom i razvitkom cikloturizma. Evo utrka, kad me skužio, ubrzo je. Ćao! Napeta, mrtva trka, valjda ću ga dostići. Mr. 360? Ventimiglia, Savona. Where are you from? Croatia. Croatia, Croatia. Ventimiglia Savona? Si. You are doing? Yeah, today. What's your name on YouTube? It's Croatian name for cycling. Okay. You're from here? Milan. Ah, nice. Bianchi bike is better. Oh, yeah, for sure. I did Alassio Ventimiglia by electric bike. Wow, amazing.
No, ispitivanje malog talijanskog špijuna tu nije završilo. Why are you in Italy? I'm traveling from Spain to Croatia. To? From By bike? Spain, yeah. And where do you sleep? Sorry, where? Today, where do you go? From Ventimiglia to Savona. And tomorrow? Savona, Stradella. And after tomorrow? Stradella, Mantova, Treviso, and then Slovenia, Croatia. Where do you publish this video? On YouTube. What's your YouTube channel? Nakon nastavka zastrašujućeg ispitivanja naloženo mi je da stanem, da me mladi gospodin može naći na YouTube. Pa sam mu sam upisao kako se zovemo, da nas nađe, zapratio nas je, pa mali prijatelju, ukoliko gledaš, lijep pozdrav. One moment. Alright, me, I appear in the video. Yeah, Okay. if you want. Oh yeah, I want. And where do you sleep? Oh, in some Airbnb. Ah, okay. In Savona. Ah, okay. Nice to meet you. Ah, thanks. Me also. Enjoy. Enjoy. Also you. Thank you, my friend. I did last summer 100 kilometers. Wow. Hello YouTuber. Koliko god me mali prijatelj zabavljao putem, nastojim ga se ipak riješiti jer me Goran čeka. Bianchi bike is Tako da uz zadnju provokaciju stižem u sljedeći gradić gdje Goran pije kavu i gdje će se dogoditi sljedeće iznenađenje i sljedeći neočekivani susret. Prolazim i neki mali na bicikliću onom na sklapanje. I momak koji je 20 kusur godina i kad me vidio da ga hoću zaobići, ja se vodim 23 na sat, niš posebno. I mali ubrzo, idemo sutra Kio. Ganjanje, ajmo stirani sad. I kad sam se dobro ismijao, upalio sam kameru da snimim kako se on utrkuje sa mnom. I ja govorim ništa kao sad moram ići stići prijatelja, jebi ga. Kao si, adios, i ja krenem i on opet za mnom štura, znaš. Morao sam potegnuti jedno 35 na sat da pogledam. Zakon. A ostalo nam još 44 km do Savone. I samo ova ruta, ova je života. Ja ne znam, iz dana u dan je meni sve ljepše i ljepše. I bojim se samo sutrašnjeg dana. Macchiato i Coca-Cola. Bojim se onda sutrašnjeg dana, zato jer ovo tu je stvarno ruta za biciklista. Prekrasna cesta, breg, nizbrug, prekrasni gradovi. Ne, Divote, Prekrasno. jedino je šteta što je nestalo biciklističke staze. Što smo sad na cesti. Dobro, ali znaš što u principu mi ne smeta? Dobro se vozi, Ne. asfalt je dobar. Volim se tako da. Jesmo Zagreb Hrvatske. Ja sam i poslije. To ti je to, Kako je moguće? A kako je bilo fantastično, vozimo biciklom, lijepo je vrijeme. Pričate. Da, snimamo. A snimamo neki video, pa prepričavamo šta se događa. Vozimo bicikl od Girone do Zagreba. I Španjolske... A koliko ćemo, neki 10 dana? 10 dana, Evo da. polako. Da. Šta nije ti znaš šta je 1500 km? Sve u redu. Kako dva si? Dobro, slušali svi. Komadi da se slušaju. To je to. To je ukratko smisao putovanja. Jako volim putovati da bi vidio prirodu, gradove, uživao u tome svemu, istraživao, naučio nešto novo. Voliš i upoznat lokalno stanovništvo, naučiti nešto od njih i o njima. Ali kad i ovako upoznaš nekog sebi geografski blisko, di najmanje očekuješ, isto ima svoje draži i definitivno je uljepšalo ovo putovanje. Od prva dva Talijana, onog kojeg je Goran sreo, do ovog malog Pikola kojeg sam ja sreo i na kraju ovaj gospodin iz Bosne. S njim smo se kasnije lijepo napričali, popili piće do kraja, podružili i onda nastavili do Savone. Lijep mu pozdrav ako ovo slučajno gleda i eto, baš nam je uljepšao taj dan i putovanje. Mi smo otišli do Savone, do našeg apartmana i tu lagano privodimo dan kraju. Di si? Evo me u Savoni. Di si ti? Znači, snimite ovo. Koji detalji, majko mila. Neka stara zgrada u centru. Ovo je bio najpovoljniji apartman u Savoni za današnji dan. I bome baš je fora.
Je, samo čekao neke princeze da dođu, maj. To ćemo u gas kameru. Ne, top je ovi plafoni, ko da smo u nekakvoj crkvi. Da li isto pokaži onaj drugi dio, ono stvarno je... Uglavnom, Marko. Ali prozor koliki je. Nevjerojatno. Ne, presuper je. Top. Tamo imamo kupaonu i tamo je ostatak, to je kao neki bed and breakfast, služi i doručak i tak dalje. Jako for. Video kazete. Eto, odlično. Tuširancija, šetnica, kavica, večerica i tako dalje. Spremamo se za sutra. Opraštamo se od mora I od ljeta. I nadamo se da nas čeka nešto lijepo sutra. Jer nas čeka nas lijepo, mi smo optimisti. Ne, sutra bi trebalo biti top. Super, top. Ali navodno ponedjeljak i utorak... O tome nećemo sada o tome, jer je lijepo sada. Tako da chillamo koliko možemo, a poslije ćemo plakat tako treba. Znaš kako, ja sam ovo zamislio kao uživanje. Znači, nije brevet, nije utrka, nego sam došao cirkuzat se po Europi, vozit, papat, zaprekavat. I onda pojam da ću to morat raditi po kiši, mi onako... Uživat ćeš. Da. Uživat ćeš. Da. Sve je u glavi. Mrzim ove optimiste. Neće biti ko na suncu i uz obalu, uz ovom biciklističkom raju. Danas je bilo... predobro. Ali ćemo mi naći svejedno nešto čemu ćemo se veseliti. Pa, znaš kako? Da smo prvo vozili po kiši, zapravo jesmo malo. I po onom vjetru. Ali nije bilo tako hladno ko što kužiš. Jer ovdje će biti onak 12 stupnjeva i kiša. Ne smo krenuli iz Hrvatske i u Španjolskoj završavamo. Kužiš, drugačije bi bilo. Znaš koji ti, kad je samo hladno, rješenje ti je jako jednostavno. Ubrzaš. Ideš cit. I onda ti topli. Gas. Riješeno. Ajmo pranje. Ja moram gledati u kameru, evo je Ja isto sebe. Koji je to ego? Ne mogu, stalno mi bježi oko. To je bilo to za danas. Prošetali smo salonom, pojeli, popili piće, razgledavali, slikali. Uprostili se od mora. Bolna tema, Gorane, za ove kasne sate. Tako da, to je to za današnji video. Sutra unutrašnjost. Sutra brda, sutra 178 km, da stignemo još po lijepom vremenu, jer je preko sutra kiša. Da, promijenili smo plan, idemo za Piacenzu umjesto Stradele, da bi dan poslije manje kisli. Tako je. Da, dan poslije bi onda imali 102 km, šta je u teoriji okej. To ćemo izdržati. Još možda neće ni padat cijelo vrijeme, tako da, mislim, veliki smo dečki, jel' kao, nismo centrovci, jaki. Više smo od masti, a ne od šećera. Da. Tako da, to je to. Like, share, subscribe i vidimo se za 2 dana. Za 2 dana. Nekoliko dana. Da. Nekoliko dana. Ćao. Ćao.